Kani gade ke Bati CCTV. Hadin katto kan tayo bagi kertong jeng kiseng san pertai beper galet kro let kejor sekipat ba bat kleru ialah ki juban lang kumjo ka jeng pengkesan kiseng san pertai ialah ki jong ki kertong hene ka sengi kipat ba jong ki neutli constituency kilami banet ban pendap ialah ka jong ka kamram kum ki nong snang bapura jong kari hene ka sengi ka khalai tarik unok pra ki nong snang jong ki neutli ki constituency kilami pat ba banet have vote ban jet mai ki MDC hakani ke election sisteng samoy haki konsensi ki belahir sukino da kirusan pertai ki babat mensuaya kam MDC hakaju kapor kom ki MLA kini ki constituency ki bala pelong ke election MDC sisteng samoy ki dain reutli ki bahap apo Khasi Hills Autonomous District Council bakan top ya kalaban mau prem constituency bat ka soyong nong spong constituency ki bahap apo ke East Khasi Hills District nangta ka mairang nong klau ka paryong mauthat ration bat ka remrai jerngam constituency ki bahap apo ke West Khasi Hills District Katba na kabanta ka Giant Hills Autonomous District Council pan tang hawar East constituency la pelong ya kini jingjit mayo MDC nada khain lang ya ka jingdon ki kertong baro ki bay khon na kabanta manlong no mikmat sepo ke HEDC ki dan arp khandai ngot baro katba hawar East constituency sha JHADC sangot ki kertong ki balai khon nada phai sha ka jinget board ne ka sngi halaban mau prem constituency la sakhi ya ka jingemi ki patba banet tab vote banjet UMDC batmai Hakani katahan kidan reungot ki kertong bakan top yo ba Frederick Joblang Lengsiang nakaseng United Democratic Party nang tau ba Bandri Kupar Walang nakaseng Hill State People Democratic Party uba ban kraw sing Kharbuli nakakhon New Trap National Awakening Movement uba Ricky Shulai naka Nationalist Congress Party uba Kentiu Bors Imle naka Bharatiya Janata Party bat uba Alois Dotdong kumu kertong Klemseng Hanong Kram constituency pan keje khon kalong hapadang kisangut ki kertong bakan top yu kertong ke UDP uba HS Silla nang ta uba Hubert Ford Riang naka seng HSPDP uba Eda Star Lingdo Nongbri naka Khnam uba Lambor sing Nongrom naka Congress bat ka kong Mameri Nongklaw naka seng BJP Hanong Spong Soyong constituency pat ki kertong ki baya aireng kidan reungot baro bakan top yu uba Wan Kupars Imle naka seng UDP uba Samlin Mangyang naka HSPDP uba Osbert Remai na kaseng Kongres, uba Kentiu Borlang Simli na kaseng BJP, bat uba Pret Maulong kumkurtong Shimen. Haba pa siya kilay tali ki constituency ki baha West Khasi Hills District, hamayrang nong klaw, constituency ki jeng kon kalong hapadang uba Equator El Nongrang na kaseng UDP, nang ta uba Alexander Karsentiu na kaseng HSPDP, uba Lambok Nongrang na ka Kongres, bat uba Councilor Sing Waklang na ka BJP. Haparyong mauthat ration pan, Kaji khon kalong hapadang sangot ki kertong bakan top yu ba Jambor War naka UDP uba Blanding Star Warjri naka HSPDP uba Pendap Borlang Lingdo Marshallong naka Khnam uba Yonis Lingdo naka Kongres bat uba Thandar Singh Warjri naka seng BJP Harembra Jerngam constituency ru kaji khon kalong hapadang ki sangot ki kertong bakan top yu ba Morning Tempoi naka seng UDP uba World Champion Paliar naka HSPDP uba Kimpa Marbanyang naka Kongres bat uba Denester Paryong naka seng BJP Hawar East constituency pat jong ka JHADC kaje khon kalong hapadang ki sangut ki kertong bat kani kaje khon kalong hapadang uba Fastborn Manar naka UDP uba Lamdibok Sume naka Kongres uba Smen Kendet naka seng BJP bat uwai pat udai kertong Klemseng uba Losing Lakuna ka kacing tebot kalong kum mangi expect hi te kum magi pajba ki wana ka rally kum to Daging yu iba kacing tebut tolong tau pai ba umi Shirham Shah man lagi polling station kat ke bangila yo benai banyak rosong no plang ke bangi suyo i report ba kalau kunju i tinggi don ke jingren ba ka jing job ke di yang ka tungi ke UDP la poi hentai ku munung ikmat kelong ba inang pangklan su ya ka titi sensiar nang ta kelong ba ka ba kham kongsan kelong ba nindawa bidna Nakasarkar bagadi pun pilot di subjek bakalau sim siladi kata kadi kathong ke banga dan kicing terang anak leng zonga mo adin ba nganyo ikan ikalat nang kom MDC longan persang ban lek ente po district council ban persang ban Syakri Hok mo ban yasai du nam ta ki jing jongka jai ben rio mo kat kum ka bor ke bau MDC wala ban ai ka jing Syakri mo nanti po district council ban pej lam mo ya ki jing ki babun jongka imang kasalang jongka jai ben rio hi Borokoi, kenang bakai ik bangin wanra, min yakran nanti pada sponsor kan long sisa kejumun toy, nak entah kari kerja bentri Borokoi, bat kita kilong dia mandir kejungiru kin pertui taki kam kiba ingin inwara kan ikapor keba mentah.
Katahi ketong banengkong kalong bangan penlong anya ka ak jong ki ma khairem nang ta pada angkat bat kidang ba senong sada senong ini trailang nang ta bangin lek hadisi council bangin ya pen kelai anya dai bangin lek ban pencanai ban pen bahas susu kat kum kariti dusto bala pen ku bor ini nang ba hadisi council katahi ka thong janga 4+ nang tangan nang la ban kham sakri kham ha nang ta ki pai ba ki ba ngila ban ong bagi sa ben mo bagi nei singi bagi for adap kham tam kanong krem sunsi kabahap an long miang ini election setiang samai tadi nagada bagi iben ya kabor ng paibak kabor ki ikhtiar ng paibak ki khain burang Kani Gadega Batisi TV.